No cevap ver bismillah. Assalamu alaikum Ustaz dedi. İmam Abdullah Qar. Abdullah Qar degen bul жердин imamı günüge asırdan kuptanга чейин noldan başlap Kur'an үйrөтүүчү sabak берип атат dedi. Жаң балдарыңар өзүңөр чыгыса келип, ушул жерде, ушул мечитте asırdan кийин Kur'an окуп, Kur'andын nölдөн баштап Kur'an окуп үйрөнүп алсаңар жакшы болот экен. Негизи мусулман адам Kur'an'da düşünböse dağı tecvid menen buna okuganda adamın kıtıgısı gelbey turgan darajada Kur'an'da öğrenip var her bir musulmanga millette. Kantip musulman bolup özübüzdün Kur'an'ımızda okuy albayız da. Ha? Jakşı hareket kılsan bir ayda jönele Abdülbasit Eul okup kalasın. Ha? Çin aytam. Okup kalasınlar. Ana şu musulman adam Kur'an okuganı biliyorsa uyat bolat ha. Mayli namazın var, sadakang var, meçhit salып атасың, бирок Kur'an'ды үйрөнүп ал. Ошого бир чоң фурсат ушул жерге келип, не кылып Kur'an үйрөнүп алсаңыздар. Бисмилла.